Om Swastiastu. Analingsir puniki mabiseke ide panen tempu ide tanah kerti ringgia giri lewesari git-git. Sana mangke analingsir kejudi nyarangin karya agung puniki uras katikalpe agung kiri kalaneng puniki acara utama mendekati pentan puniki ring Sanggar Tawang, ring Paslang, ring Parayungan, nah lingsir boleh ring Pedanan. Yang komen analingsir puniki karya puniki wantah membuat pisan. Mainan ring prinsip genteng linggih kali puniki jadi awal apun pemargine rikala ring Paslang, wenten pejajiwan. Rikala ide Sang Yang Widi menciptakan iraga bukan hanya diciptakan tetapi dikasih amerta wow. Nah ring Pedanan puniki lah ide mapaise pedana keneng masyarakat mangdai raga sami puniki lahir rajang sami. Nah komen alisir ini pemargi karya puniki luar biasa. Becek pisan, cerpti pisan nih wau nggih. Payunan wau wendan panitia rikalaning majajiwan samyang siap kata. Samyang siap niki. Tiang alisir masih sing banding raos enggak pasekeun. Nggih, nikel luar biasa. Nggih, nikel disiplin yang biarkan iraga berumat beragama, lagi ngarianang puniki napi can yang upakaret dasarnya tulus hati disiplin sekali wau. Kita puniki komen alingsir luar biasa. Mugi napi tujuan desa Girimas puniki dikalane ngenteng nggih kadi mangken mangde perside sidaning don asa punika nggih aler Indonesia anak manusia biasa kali punya muput puniki nyarengen di Pedanan yang minta kurang-kurang ngorinas mure ring panitia terang sami nggih kadi asa punika suksma santi nggih.